Unit-unit kelompok pasukan utara Angkatan Bersenjata Rusia terus bergerak maju jauh ke dalam pertahanan Ukraina di arah Kharkiv. Pasukan Rusia menyerang Brigade Infanteri Bermotor ke-57 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 di dekat Lipsy, Volchansk, dan Ruskietishki, wilayah Kharkov. Satu serangan balik oleh kelompok penyerang dari Brigade Garda Nasional ke-13 dipukul mundur di dekat Glubokoye, wilayah Kharkov. Demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia, 26 Mei 2024. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai 300 prajurit, 4 kendaraan bermotor, 1 kendaraan tempur Grad MLRS, 1 Howitzer M777-155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri self-propelled Akatsiya 152 mm, dan 1 Howitzer D3122 mm. Militer Rusia maju di daerah desa Berestovoe, wilayah Kharkov. Selama pertempuran di desa ini, 60 tentara Ukraina menyerah kepada Angkatan Bersenjata Rusia, kata Wakil Duma Negara Federasi Rusia Viktor Vodolatsky. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 27 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 502.340 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.150 korban personel Rusia dalam sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin Rusia juga total kehilangan 7.671 tank, 14.818 kendaraan tempur lapis baja, 17.694 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.981 sistem artileri, 1.084 sistem peluncuran roket ganda, 815 sistem pertahanan udara, 357 pesawat terbang, 326 helikopter, 10.467 drone, 27 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta mitra Ukraina untuk mengizinkan Kiev menggunakan senjata dari barat untuk menyerang sasaran militer di Rusia. Kami melihat setiap titik konsentrasi pasukan Rusia. Kami mengetahui semua area di mana rudal dan pesawat tempur Rusia diluncurkan, kata Zelensky dalam pidato malamnya. Menghancurkan kekuatan teroris ini, dan dengan demikian menyelamatkan ribuan nyawa serta menjamin bahwa perluasan perang akan dihentikan, adalah murni keputusan politik. Keputusan yang perlu diambil, kata Zelensky. Sekutu Ukraina telah membahas seruan Kiev untuk memberi lampu hijau pada penggunaan senjata barat terhadap sasaran militer di Rusia. Politisi Partai Hijau Jerman Anton Hofreiter baru-baru ini mendukung gagasan tersebut untuk melindungi warga sipil Ukraina. Dalam pidatonya, Zelensky juga mendesak mitra Ukraina untuk mempercepat dan meningkatkan pasokan F-16 ke Ukraina, serta berterima kasih atas belasungkawa dan kecaman mereka atas serangan Rusia pada 25 Mei di sebuah hypermarket di Kharkiv yang menewaskan 16 orang. Namun mengatakan bahwa penting agar kecaman ini mengarah pada konsekuensi yang sepenuhnya adil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, perdamaian global yang akan dihelat di Swiss pada Juni mendatang. Menurut dia, kehadiran pemimpin dunia dalam konferensi itu akan memberi tekanan kepada Rusia untuk berhenti melakukan invasi ke Ukraina. Saya memohon kepada pemimpin dunia yang masih mengesampingkan upaya global dalam KTT Perdamaian Dunia untuk Presiden Biden, pemimpin AS dan Presiden Xi Jinping, pemimpin Cina, kata Zelensky dikutip dari Reuters, Minggu 26 Mei. Dalam video berbahasa Inggris yang direkam itu, Zelensky mengatakan pertemuan puncak itu akan menunjukkan siapa di dunia yang benar-benar ingin mengakhiri perang. Tolong tunjukkan kepemimpinan Anda dalam memajukan perdamaian yang sesungguhnya dan bukan sekedar jeda di antara perang, kata Zelensky. Pesawat tempur Angkatan Bersenjata Rusia menjatuhkan bom berdaya ledak tinggi ke markas sementara unit Ukraina di Hiliapole. Dalam rekaman, target sudah diintai drone pengintai Rusia. Serangan bom FAB yang dijatuhkan pesawat Rusia mengenai sebuah bangunan dan menimbulkan asap tebal. Hiliapole adalah sebuah kota di Polohy Raion, Oblast Zaporizhia, Ukraina.
Video dirilis relawan Timur Jauh Rusia 26 Mei. Video lain, Rusia juga menyerang markas sementara Ukraina di Ruktai. Situasi angkatan bersenjata Ukraina di garis depan sepekan terakhir menjadi semakin sulit. Pasukan Vladimir Putin terus menekan berusaha memasuki wilayah Kharkov dengan kekuatan penuh unit utara. Di arah Kupiansky di wilayah Kharkov, angkatan bersenjata Ukraina baru-baru ini kehilangan sejumlah desa, Ivanovka, Kislovka, Kotliarovka dan Tabaevka. Di arah Kupiansk, setelah merebut Ivanovka, pasukan Rusia terus menekan di sepanjang rel kereta api yang terletak di punggung bukit, yang, jika berhasil, akan memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan selanjutnya ke Stepovanovoselovka, yang terletak di dataran rendah sebelah barat Ivanovka, dan meningkatkan tekanan pada posisi di barat. Dari Kotyarka. Pada gilirannya, peningkatan posisi taktis pasukan Rusia di sebelah barat Kotliarka akan memungkinkan mereka untuk menyerang lebih lanjut dengan cakupan luas di daerah punggung bukit dan ketinggian dominan di sebelah barat Tabaevka, yang, jika berhasil, akan memberikan kesempatan kepada angkatan bersenjata Rusia untuk melakukan serangan menguasai sebagian logistik wilayah dari desa Peschanoe hingga desa Peschanoe, demikian dilansir akun Telegram Pro-Rusia RV Voenko 27 Mei 2024. Ну, ленится уезжать, пока вот не добьет последнего врага. Roket pembakar matahari TOS-1 Rusia gempur pertahanan Ukraina di kota Chasiv Yar, Donetsk. Roket termobarik Solnsepok digunakan Rusia untuk membongkar pertahanan Ukraina di gedung-gedung bertingkat Chasiv Yar. Dalam video yang beredar, rekaman menunjukkan penyerangan terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina dengan TOS, Solnsepek, di kota Chasiv Yar, yang diubah menjadi benteng angkatan bersenjata Ukraina. Sistem penyembur api yang berat membantu tentara Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo bergerak maju, demikian keterangan video yang diunggah 26 Mei 2024. Selain serangan artileri, Rusia juga mengerahkan jet tempur untuk membombardir pertahanan Ukraina di kota ini. Tank dari Brigade Kelima Angkatan Bersenjata Rusia menerobos ke pusat kota Krasnogorovka. Rekaman menunjukkan serangan kelompok lapis baja dari Brigade Kelima Angkatan Bersenjata Rusia di Krasnogorovka, antara Marinka dan Donetsk. Kendaraan lapis baja dan pesawat serang menyerang posisi Angkatan Bersenjata Ukraina di bagian timur Krasnogorovka. Pendaratan sedang dilakukan di blok gedung bertingkat di jalan. Analis mencatat kemajuan unit Rusia hingga 400 m ke pusat kota Krasnogorovka. Pertempuran di antara gedung bertingkat sedang berlangsung. Krasnohorivka adalah sebuah kota di Oblast Donetsk, Ukraina, sebelah barat kota Donetsk. Angkatan bersenjata Ukraina dalam masalah besar di Donetsk jika kota penghubung ini jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Resimen Tank ke-26 Angkatan Bersenjata Rusia berhasil merebut Ivanovka di wilayah Kharkov. Kemenangan ditandai dengan pengibaran bendera Rusia di tengah Ivanovka. Tentara Divisi Tank ke-47 melaporkan bahwa desa tersebut dibebaskan pada malam tanggal 25 Mei.
Unit kami terus bergerak menuju Stepovano-Voselovka, demikian keterangan video RV Voenkor 26 Mei 2024. Kelompok pasukan angkatan bersenjata Rusia mengumumkan merebut wilayah Umanskoye arah Avdiivka Ukraina. Tak berhenti di Umanskoye, angkatan bersenjata Rusia terus bergerak menuju Novopokrovki, Sokol, Kalinovka, dan Novoalexandrovka. Izinkan kami mengingatkan Anda bahwa peleton kejut Ural berhasil menipiskan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Umanski, demikian keterangan video yang dirilis 26 Mei 2024. Дорогі українці, українки, увесь день сьогодні у Харкові триває розбір завалів. На місці влучання російських бомб по гіпермаркету будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття усім рідним та близьким. Загальне число загиблих може бути більшим. Після пожежі потрібні ще додаткові експертизи. Додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Число поранених – більше 40. Кожному надається необхідна допомога. До робіт на місці цього російського теракту залучені, як і потрібно, всі необхідні служби. Сотні людей працюють. ДСНС, поліція, психологи, необхідна техніка. Допомагає обласна і міська влади. Дякую кожному і кожній, хто підтримує людей і підтримує наш Харків. Багато лідерів, представників держав та міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову. Засудили російський терор. І важливо, щоб таке засудження призвело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті у нас з'явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з'явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів. Так, як били би по будь-яким іншим терористам, знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків. Знищити цю терористичну силу, а отже врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни – це суто політичне рішення. Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас в цьому. Будемо працювати з партнерами заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України. Це теж додасть нам захисту і від терористичних ударів по наших містах, і від тиску російської армії на фронті. Сьогодні говорив з генералом Сирським. За цей день найбільш гарячий напрямок Покровський на Донеччині. Але й на Харківщині, зокрема в районах Вовчанська та Липців, окупант не полишає спроб атакувати. Наші підрозділи, наші воїни роблять величезну справу. Стримують цей російський тиск і знов доводять, що російські божевільні можуть планувати різне проти України. Але стійкість українців, сміливість наших воїнів дійсно вирішує все на цій війні.
За підсумками боїв цього тижня є за що відзначити воїнів нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади та 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за силу саме на Харківщині. І також відзначу воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 47-ї окремої механізованої бригади за бої на Покровському напрямку. Також відзначу спеціальні підрозділи ГУР і за оборону Харківщини, і за протидії російським штурмам в районі міста Часів Яр. Дякую. Відзначу і наших прикордонників і за участь в боях на фронті разом з усіма силами оборони та безпеки, і за знищення російських ДРГ, зокрема воїни Державної прикордонної служби України з бригади ГАРД, Львівського та Чопського загонів захищають нашу державу в районі Вовчанську. Особливо проявили себе солдат Олексій Фролов, старший солдат Ярослав Остапчук, молодший сержант Павло Гриб, сержант Ілля Троцюк, старший сержант Петро Габель. Дякую. Варто відзначити і незмінний героїзм спецпідрозділу «Дозор», прикордонників Житомирського і Сумського загонів, бригади «Помста», Чернігівський загін, воїни, якого воюють на Донеччині, Курахівський напрямок. Дякую. Особливо подяки заслуговують наші солдати Віталій Муха та Віталій Красько і штаб-сержант Андрій Вітченко. Молодці хлопці. І сьогодні, в День Києва, я хочу подякувати всім нашим воїнам, кожному і кожній, хто захистив нашу столицю, хто допомагав, додавав сил, волонтерів і, захистивши Київ, захистив всю нашу державу. Дякую вам. Слава Україні!